inyuma satani jewe narambwiye uti vuga ngo mvi isani yubo banza wumve vuga ngo mvi inyuma satani shetani toka kwa jina na laha yadi izigiye ariko hari nashonje nyakubahwa Paul Kagame bayabazi mwese muri kunyumva banyitanyira amajambere Esperance umwana w'umutwe mwarakoze sinkinyagirwa ariko noneho nimutugwaneho inzara itumereye nabi intwari ni nziza ntago yiganyira yishakira inzira uti murebe kuntu abashigashwe mu namateka babona amafaranga yaba yicyuzi barayakobakeye ariko kugitwa yakobakeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi ndarangije mwana wabega niko sha bite byawe urumogi rwarabuze nta kanyanga nta rumogi sibirabuza ibijye bucyongereza you food I'm hungry ziba mukecuru gakecuru ubwonko wa nkozwe yibibiwe do mukecuru sende nyina wa nyoko makake abibonera gutya nsigarana n'umugore nta kantu yambaye natoragoye na mayo ubu mayo yenda cyane yibitse irimo aho mwikote irimo ndumva itavu dore ngiyi nzajya mbona wese nzajyamo agomba kumfata natangaga ibyanjye ese hari ibyo natanze iyo ntayifite se ari 2 p.m. Jamarinda gukunda cyane n'iyibihe byaba bibisineze kugwemukira mu bibi no mu byiza nzakomeza ngukunde I love you I kundi you I will never forget you one love. Thank you. Yes, I am come from Americation. I want kubaha accusation because accusation ko kuchukura amabuye amabuyation. Thank you. Ubwo akazi kacu ko gucukura amabuyation kose muyahiga higation aho muzahabona hose action muyazana action kuri company yacu action. kabaye mumazi nyanda ziri kumuka ahantu test picture avuga ukuri mu berenje magara amasa ziko bafite inyogoye biri nango sima nimba ni wapfuye ndumva vuta ndimo ndumva namuzo biri enebe kabaye nyuma usanga fisinda kandi uraziyonda nayitewe nawe Jojo ubwo ni wihenze none urukundo rwanje nawe nturuzi cyewe urazi ko nize yagamukama nawe ukiga amashuri none utize amashuri arashobora gutera inda uwize amashuri erega n'ibiharuro birebire mbega huyitera wakoresheje ibiharo bingahe guteza inda umuntu bijama biharuro byinshi ibiharuro wakoze nibiki erega nukubaza kuvye yewe nari pevye tu ndi pevera ndavuga bana uyu mukingo ngiye kuwusimbuka nasimbutse hakurya none ongeze hakurya akantu kandagiyo karariduka mu mazi bi amasigara ntarimbanye mpita mpura n'urutare mpita ndakomeza ndarukwata ndavuga rutare wose nakurekura timugiye gufata akantu buri wese arafata icyo ashaka rwose baturike senkandira bacwanyaguza mushwanya n'abagabo senkandira bashwanyuza mufate uwanywa mitinga yinkuranywa nguva yinkuranywa primus aturike kugeresiye ka amafaranga garaho njangora iyo mitwe ni wanjye do ndakwereka njyewe uranzi njyewe ndagucangira ndaje nkugutera njonogo ndagunze uranyumva neza ko nyagasane dana urusoni garuka ngwereke ubundi njye uranzi garuka tuzasigara
dukubita mbumurabyo mbe ngo bagenza aba byose nge mbumurabyo pam nanakubita. Haleluya 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 mavuta barabagabo nibahumure baruhuke barakoze hari nabandi bagabo ba Eliya barakoze batuze ba Dawidi barakoze batuze ba Dorokasi batuze ba Debora batuze ndahari icyuho cyabo nikizagaragara nzajya nemera mbumurabyo mbe n'inkuba ndabya nkubita. Vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu jyana uwo muntu ntabwo tumushaka nanga umuhibere ale genda ubwire nyoko aho ngaho mama siki wagira ngo ni seyashika ariko rero cya interview ndi kwe n'abanyamakuru beza bankunda none mwaye jya kwayura hirye yongewe ariko rero ni quartier tuye ntabwo ari muri quartier sintuye kamurenzi imico myiza imico myiza buje yayo mukamurenzi igira hino nkungura inama bereye ibintu ujya ukunda abantu ukamurenzi ko mbonye yicaye hariya se nyine gahunda iteye nyine arabisoje nyine nose ko nakoheje message nkabona uratinze kandi ari ryo wamujyanye ntabwo ari wanyohereje message ngo ninze ugahita wohereza indi ngo nimbe ndetse ngo nk'iminota 30 hari n'iminota 2 irenzeho je Margarita wohereza indi message nukuri kwimara ndagapfa iki gihe akaba hari indi message nigeze nohereza imana Margarita umbwiye ngo iki ngo arabishoje mana yanjye we ubu arakwakwanyije ubu neza kurongora ubusa nta n'igiceri sa guhaye ndimba habe niripfumuye pe ariko rero ndimba nyine nubwo bimeze bityo hanze hanga hari abasore pe hari abantu bazi gukwakwanya uzi ko nagezeho nkumva nige wamwishyura ngo iki wandaye 150 kwijana Arakire boss gakira ibihusho biturwara amavunja ikirese ni ibintu byuko ugasanga byikoze ugasanga amafaranga adepye ku meza ariko boss bifashe nabi gende ndukurikiza umuco nyarwanda umuntu wisaba mukamubwira ngo urakire uwo mucero uzagenda ubuhinga wanyu niwe uzajya wirira ariko se boss kumbona isubira nano uyu no mukobwa uzanye kunyereka ko mukundana kuri severa no yongwe mubyeyi bite sha shani shati yaso yacitse kutugwa mushenzi nano ingegero yitoraguye he kagegera umunwa n'impiri wamuhira imbiri what ako muko itabuma uri kurayo umwitabi cyane kamwe nzobya kamwe basa tabisura ringurira ubu imfunye yayo n'ibikundukira nimba ari imfunye siko mukunze sha gakondana na satani nano iyi ni inkizi nta muguru y'iyi aha ni ushinzwe bwanjye ushingiye aramurenze chiga bad mass wakoze uyu nguyu ni umwe muri babandi wambwiraga uyu nguyu kabisa numwe muri babandi bafite impano izabageza ahantu hakomeye cyane yakoze numvisha azi guca imigani neza da uyu mugani kabisa duciri nashimye urenze uwa nyashya n'abawe va mu maso sinashaka umuhanzi muzima. Hello. Allô? Oui. Oui. Ni byiza. Allô? Oui. None se shiri ko naringize ikibazo. Ko naringize ikibazo. Ninde? Ni Natasha. Ni Natasha. Mangere. Oui. Nese umushya ko mbwiye ko ngize ikibazo isugira. Ubungu nawe. Agomba bari umupire nazo kukubwira nabi. Hako. Kibazo atariho. Ndumva ari wowe uzi gukunda. Ndumva ari wowe uzi gukunda. Ndumva ari wowe uzi gukunda. Inyogoye gamo gabanya kavuyo toka fuck you uri gicucu ni kireza buri wese afite inyogoye urubanza ruratangiye uri gusekera nde wa mukaritase ndiko wanachaka ari kumedita fresh igihe cyose wamaze mu bujura byakumariye iki fo
yari faka. Mwaka mushasha, mwaka mupyagala, ni wanene ni waneza. Mwaka mushasha. Mazina witwa? Nitwa Fisi. Fisi, iteguye ko tukubaza ibibazo ugasubiza? Ibyo nshoboye ndabisubiza. Ngiye kubwira amagambo wowe urasubiramo? Na Fesa. Aha muhabo barahabahaye? Tuba baradutije, twebwe turi abagenzi, tuba twitambukira. Ntabwo uri businde ubwo. Kabaye. Kungena narakaye amazi umuriro ngiye kubikupa. Uri kubyumva? Kumanywa mugomba kuvuma ijerekani ebyiri. Ku munsi uri kubyumva? Umuriro nzamukupura saa 12 kuwa gatandatu gusa kandi nabwo aribwo muri bufure nibwo muzamuvuma ijerekani 5. Uri kubyumva? Ndakareka ibyo bintu ntago bibaho. Hako sindaba hano ni muri gereza. Gute wifata ukaduhindurira amategeko ko wiboneye ntago tukwishyura amafaranga yacu neza. Igipangu ni cyaso ni cyanyo. Janine z'uruganda hariya ndaziragira fresh. Bagwembaga ngaho icyo gihe. Folale bibiri. Bibiri ku kwezi. Bibiri. Igihumbi bibiri. Ukwezi kwa pfariyo gari mu mutwe wanje. Izina ry'Imana do. Ibihumbi bibiri ku kwezi. Na boss akayamba kandi. Tani miyaga zirimo. Ubwo aho wakoze igihe kingana iki? Ayabwira mugenzi wawe ngurasa n'Imana yishime. Ayabwira mugenzi wawe turasa n'Imana. None ko muvuga kugana utarishe rero. Ntanga amafaranga yuko narenga. Ndazi. Jewe uyu. Uratanga nyene. None ugishika ngaha ntiwavuze yuko uzotanga amahera. Ntanga amafaranga yuko narenga. Urayatanga. Ahantu naraye mu magufa. Amagufa yawe noneho ntukana. Nararanye n'inka igoye umwonko. Nawe agenda rero kunyukuru. Ndekura rero. Ntugenda. Ndagenda. Ntuga rutarisha amahera. Ndagenda nta na 10 nguha. Ndakoma induru. Wowe uri wo guhabwa amahera. Ndakoma induru rero barantabara. Canke n'ijukuye kuya.